салом шунавандагони азиз, инҷо студияи марказии радиои муҳоҷир аст ва имрӯз чаҳоршанбе 3 июни 2020 сол аст. нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро бо таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳон мустақиман аз рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. хабарҳои ин соатаро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад ки шоми 2 июни соли ҷорӣ 237 шаҳрванди ҷумҳуриро ки муваққатан дар гузаргоҳи сарҳадии жибекжолии ҷумҳурии қазоқистон бо сабаби баста будани марзҳо дармонда буданд ба ватан баргардонданд. дар хабари нашр кардаи вазорати равобити хориҷии мамлакат ба ҷониби мақомоти ҷумҳурии ӯзбекистон барои кӯмаки фаврӣ дар пешниҳоди долони сабз ҷиҳати интиқоли шаҳрвандони кишвар миннатдории самимӣ изҳор карда шудааст. ҳамчунин ба ҷониби қирғизистон низ барои мусоидат дар ташкили шароити убури бемонияи марзи давлатӣ арзи сипос гардидааст. хотиррасон мекунем ки рӯзи 2 июни соли равон дар шабакаҳои хабарӣ навори гузориши телевизионии Астана ТВ пайдо гардид ки аз ҳоли баъди шаҳрвандони тоҷикистон ки дар минтақаи Туркистони Қазоқистон дар марз бо Ӯзбекистон дармонда буданд қисса мекунад. дар он гузориш хабарнигори Астана ТВ аз макони будубоши муваққатии шаҳрвандони дар марз дармонда дида намуда бо онҳо суҳбат меорояд. аз оне ки шаҳрвандон ҳангоми суҳбат бо хабарнигори қазоқистонӣ мегӯянд ки наздик ба 2 моҳ аст ки дар ин ҷо интизори бозгашт ба ватан ҳастанд, вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон дирӯз дар як баёнияе инро қисман рад кард. навори гузориши телевизионии Астана ТВ дар байни дигар шабакаҳои хабарии дохил ва хориҷи тоҷикистон низ зуд паҳн гардид ки ин маълумотро ки ин масъулонро ба он водор сохт то дар кӯтоҳтарин фурсат роҳи ҳалли мушкили ба миён омадаро ҷӯё шаванд. дар тоҷикистон мемонем ва назар мекунем ба вазъи коронавирус. дар моҳи майи соли равон дар душанбе 3 адад озмоишгоҳҳои вирусологӣ ба фаъолият пардохтанд ки шумораи умумии чунин ташхисгоҳҳо дар пойтахт ҳоло ба 4 адад баробар гардидааст. танҳо дар моҳи май озмоишгоҳҳои вирусологӣ дар шаҳри душанбе 15600 нафар шаҳрвандонро аз ташхиси муайянсозии мавҷуд будан ва ё набудани коронавирус гузарониданд. дар ин бора дар ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чорабиниҳои зидди эпидемикӣ ҷиҳати пешгирии паҳншавии вируси COVID-19 ки дирӯз 2 июн таҳти садорати сарвазири ҷумҳурӣ раиси ситоди мазкур Қоҳир Расулзода баргузор гардид хабар дода шудааст. дар ҷаласаи ситод зикр гардидааст ки дар озмоишгоҳҳои вирусологии шаҳрҳои Хуҷанд, Бохтар ва Кӯлоб ҳоло 10 адад мутахассисони баландихтисоси соҳаи сироятшиносӣ дар 2 баст фаъолият мекунанд ки онҳо беш аз ба кор андохтани озмоишгоҳҳои мазкур аз давраи кӯтоҳи бозомӯзӣ гузаштаанд. дар робита ба ин Қоҳир Расулзода дастур додааст ки дар тамоми шаҳру минтақаҳои кишвар чунин ташхисгоҳҳо кушода бо таҷҳизот ва мутахассисони соат таъмин карда шаванд. хабар медиҳад дафтари матбуоти вазорати тандурустии кишвар. вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамолиддин абдуллозода дар ҷаласа дар бораи вазъи кунунӣ ва чораҳои андешидашуда ҷиҳати пешгирии паҳншавии сирояти коронавирус низ сухан гуфтааст. аз ҷумла қайд гардидааст ки вазъ дар соҳаи табобати COVID-19 таҳти назорат қарор дорад. шумораи беморон ҳар рӯз коҳиш меёбад. ба гуфтаи вазири тандурустӣ ҳамарӯза ба ҳисоби миёна беш аз 300-400 нафар беморон шифо меёбанд. дар маҷмӯъ вазъи эпидемиологии мамлакат рӯ ба беҳбудӣ дорад. аз тоҷикистон ба черногория меравем. мақомоти черногория рӯйхати 130 давлати ҷаҳонро тартиб доданд ки тибқи он шаҳрвандони ин кишварҳо метавонанд аз 1 июни соли равон бе мамнуият вориди ин мамлакат гарданд. хабар медиҳад вазорати тандурустии черногория. дар ин рӯйхат ҷумҳурии тоҷикистон низ шомил аст. қайд карда мешавад ки ҳангоми ворид шудан ба черногория аз шаҳрвандони кишварҳои дар рӯйхат буда чораҳои маҳдудкунанда ба мисли нигоҳ доштан дар карантин ва ё гузаронидани ташхиси ҳатмӣ аз коронавирус талаб карда намешавад. ҳамзамон дар хабари нашр кардаи вазорати тандурустии черногория гуфта мешавад ки воридшавӣ аз кишварҳои иҷоза дода мешавад ки дар он ҷо пастшавии
سطح پنجشنبه کرونا و کم شدن شماره حالت‌های گرفتارشوی به نظر می رسند. اگر از آن طبق طلباتی که روی خط مذکور ترتیب داده شده است، شماره بیماران گرفتار به کرونا ویروس در این کشورها باید نه بیش از 25 تا 100 هزار نفر را در بر گیرند. بر روی خط کشورهای ورود به چرنگوریا اینچنین ازبکستان، آذربایجان، گرجستان و قرقیزستان داخلند. اما روسیه تا حال در قطار کشورهایی می باشد که شهروندانش حق ورود به چرنگوریا را ندارند. وارد شوی به چرنگوریا همزمان برای سیاحان از ایتالیا، اسپانیا و بریتانیای کبیر نیز در حال حاضر ممنوع است. مهمترین تحولات این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را شما روی موج رادیوی مهاجر شنیده ایستاده‌اید و از چرنگوریا برمیگردیم به روسیه. در کشورهای سابق شوروی به گفته بلومبرگ کاهش نظررس انتقال پول از روسیه به نظر می رسد. نشریه اطلاعاتی می نویسد که در طول 10 ساله‌های انتقال پول از روسیه به اقتصاد کشورهای پسا شوروی کمک می کرد. در حال حاضر از وضعیتی که در جهان به عمل آمده است، روسیه در نوبت خود برد می کند، چون که در این زمان جریان مهنت ارزان مهاجران را به آسانی به دست می آورد. بلومبرگ می نویسد که موافق آمارها حجم انتقال مبلغ‌ها به جمهوری گرجستان در ماه اپریل سال روان در مقایسه با همین دوره سال گذشته 40% کم شده است. در همین حال انتقال مبلغ‌ها از جانب مهاجران از روسیه به تاجیکستان نیز به طور نظررس کم گردیده است. در ماه مارت و اپریل پس‌شوی 50% مبلغ‌های انتقالی به نظر رسیده است. چنین کاهش یابی قریب نصف حجم انتقال مبلغ از روسیه به ازبکستان نیز دیده می شود. اریک لیونی، اقتصاددان بانک اروپایی تجدید و رشد به آسیای مرکزی چنین نظر دارد. برای اکثر کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل که اقتصاد بعضی از آنها از وضع مهاجرانشان در روسیه وابسته است، این حالت بسیار غیر مقرره می باشد. بعضی از عائله‌ها در این کشورها قریب تا 80% درآمد خانوادگیشان از انتقال مبلغ‌های اعضای عائله مهاجرشان وابسته است. اما چنانه می‌بینیم وضع اقتصادی در خود روسیه نیز نااستوار باقی می‌ماند. پست شدن نرخ‌های جهانی نفت و تأثیر کرونا ویروس روسیه را مجبور می‌سازد که ذخیره‌هایش را استفاده برد. این معنای آن را دارد که مهاجران مجبورند در شرایط کاهش درآمد و افزایش بیکاری دست به کار زنند که قیمتش نسبت به همین دوره سال گذشته تا 45-50% ارزان است. در چنین شرایط دیگر چه سخن میتوان گفت از وضع اقتصادی مهاجران و خانواده‌های آنها؟ همه چیز عیان است. خلاصه کرده است اریک لیونی، اقتصاددان بانک اروپایی تجدید و رشد. و حالا باشد از روسیه به قرقیزستان می رویم. پارلمان قرقیزستان تغییرات را به سازشنامه درباره شرط جایگیرکنی پایگاه هوایی روسیه در منطقه نظامی کاناد بررسی خواهد کرد. روسیه برای پایگاه نظامی خود قطعه زمین 866.2 هکتار را از قرقیزستان به اجاره گرفته است و همساله برای آن 4.5 میلیون دلار پرداخت می‌کند. پس از سنجش جانب قرقیزستان معین کرده است که ارتش روسیه تقریباً 100 هکتار زمین را از زمانی که در سازشنامه ذکر شده است بیشتر استفاده می‌کند. در این رابطه قشون‌های گنرالی قرقیزستان و وزارت مدافع فدراسیون روسیه لایحه پروتکل درباره وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به سازشنامه از 20 سپتامبر سال 2012 آماده کردند که مسائل اجاره، استفاده مشترک واسطه‌های هواپیمایی به سرنشین در قلمرو جمهوری قرقیزستان، همچنین تجدید خط‌سیر پایگاه هوایی روسیه را در بر می‌گیرد. خبر می‌دهد رسانه‌های قرقیزستان پس از امضای یک سازشنامه نو، اجاره زمین قرقیزستان برای ارتش روسیه سال تا 4.7 میلیون دلار را در بر خواهد گرفت. متخصصان قرقیز تجدید راه پرواز را در حدود شهرک نظامی بیش از 2 میلیارد روبل ارزیابی کردند که تخمین می‌رود خراجات آن را جانب روسیه می‌پردازد. پس از به اتمام رسیدن سازشنامه، خط پرواز بعد تکمیل دهی آن به جانب قرقیزستان برگردانیده می‌شود. طبق کدکس زمینی قرقیزستان و این سازشنامه، انتقال زمین به جانب روسیه غیر امکان است. یادآوری می‌شوند رسانه‌های قرقیزستانی.
پایگاه نظامی روسیه در قرقیزستان از اول سالهای 2000 فعالیت نموده ایستاده است. قوه‌های اساسی آن در شهرک حربی کنت در نزدیکی بیشکک جای گیرند. شما مهمترین خبرهای این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. در ساعت‌های بعدی ما شما را با خبرهای تازه آشنا خواهیم ساخت. ما را پیگیری نمایید.